gukizamu rero amwe rwabyona usharura mwana twakikire ranga abona kubukusharura kwizusya abisirayeli yabisya cyo mushomo ryo kubanza ati mwishe nguninye ishe bashoye kuri imwe ababona bwino murinsi ya Misiri bakahatwa konkanka bihayo no mukono gwanje gw'amani bakamara emyaka 80 umwihamba ryo mushenyi bakagezibwa konkanka bakwata no mukono gwanje gw'amani nkabarokora nkabareto muri yeginsi irukushenene kamate n'ubwoki tujimanya nka Kanani inse yaraganisibwe iri yarisho muri yo kubanza ranga naye nanangiriza abantu bi mubatakija kwebwa kwaruho kandi umukono gwe kugubeine kandi kugutari basigaho isho muri ya kabiri byargombara ya Paulo ntumwa nayisha bikiriza nitwe natuyisya aha kwikiriza okwikiriza nko kubasabyona okwikiriza okutukugera mu mukama witu Yesu Kristo uruhanga yatwire kubani we yaturokora kandi akatore ko muhanda hariho kituremo tikiruhu nahabwecho nichabwana mnongo mbwiro bobwe tsibo okureba ngo twa gentumintirizo kwikiriza kwitu twareba korabe kuriyo kwa mazima twashaba mukame mice yo kugira ngo tuhame buzima twase kurekera hanga kundi muri akire nyenda kubesya ngo bene wita abasiramu abinaga kwateka hango ni yitwa abakristo kunga bamwe tubakimanya kandi nabandi barkwirondere byabo ubunde dini bazindura muke bikwato byo kurwana ushanga baretera abamadini gatakushana kwangana kucamurana gukora kikandi cyakubiri kitakiri bene wita abasiramu nabo bari yo mukwezi kwabo kwa Ramadan nico kisibo so twena tusibiri kandi twena kiri kucabwa nicishana tushabe okukiraho twesase tweyangise kandi tukore bikorwa by'imbabazi twina mbeno tukiteka tekeho muri yakakiri ebyo byono bikora wabo no kwikiriza okupawure ntuma yanagambaho obikora waba no mango mukono gw'amana gwarahanga niko gukwine niko kubasa kandi amakuru marungi agesa andegi ubundi twezuse kigambo cyo latini tugeta evangeli konkastiri ntimansa amakuru marungi nigargo muri omgahandikwe Luka omutwe gwakana nangwa nakanyero ko kubanza kwikaki 13 ecwekeki ni kigamba aha kugezebwa kwa mukama witu Yesu Kristo nyenda mbizusye abo kwa murundi minje nabana imbagane kigambo cyarahanga ninkunda munonga kucerezo musingi abo ko kintu cyone kitine musingi ticama nkamajuge itu abarukombe kazakarna ni mukimanya ngo materials ziri kuza omusingi umwe na umwe no shagane basalo kombe ka flowers nkibiri ningishatu so omusingi ne kintu kikuru ntaka bagambire ebiryo mucwekeki ni nyenda ngo mbanze mbahereza omusingi mbese ngo ruhanga niwe yatangire twena turye bihangwa nango kwikirizoku ni kushobora rwo mu kitabo cyo kutandika umutubo wo kubanza kwikagwa kashatu uko kuhanga kwabireho kandi nyenda kubisya ngo bazire bitu bo kubanza abatungire ubuganzi bwo mutano omu barkwezi nisa kiturukira kweto muserwa Edeni
bakaragirwa kurata Ruhanga bakakurata ibiya baragira batahinduireho hazo muri ejo cweka ntumanyisi bango arenjoke yabireneye gamba iri kugendo mu musiri kandi ejo njoke kija yatega Eva nari Hawa kurugirira abakushobora kuba urimo rubaye yambisa yamugira ati harahanga akabajya ngo mutariye kijuma akana yana mu mutakamusha akabace go bwenge iwe rya horebe ngo yacu muha yarya yanorwa nawe yacha Adamu nawe yanorwa kandi abo mwetunguro wo kwenda kwingana Ruhanga na no butahurira bagwa bagerenshoni bayeshereka bajwarabusha bagira ubwoba ikwato cyuru cya Satani batina na Ruhanga wabiratura nabo kongantura ngo muhergo gwaco Ruhanga kabaraganisa yabaraganisa obusinguzi yagira ati iwe mukazi we omuriwe nimwe businguzi buretwa deba orarwa woryasinje ro mutogwe jinjoka nayo no bwera betarireka kugumanegeza okutere kitega cy'abana hata opo niyo hargereye bitwaza kurra abo kwa Ruhanga akaturagana so businguzi kandi obusinguzi obu buriyo mu magara gitu ndacyabuzima kungana munonga buriyo mwana wo mukama witi Yesu Kristo owizire kutorokwa mbene kitwaza kurra kitwaza cyashomwaho erizoba kinaga kwateka hango neco kiri kita ngo mukama witi Yesu Kristo kuyarigire Yorodani yatwarwa omwihamba ryo mushenyi naro mwisho yamara yebero makumyana atine cyarukuri nyenda mbaze nshoboreho ako kuyarigire Yorodani hakari yoki manya Yorodani nibwo mugera ogwo Yohana Batista yabire nabatirizaho mwishe reka mbisiyo kace ngo mukama witu akazarwa nyinitwe Bikira Mariya haza makurago kagahebwa Marika Gabriel kandi yayenda kugabanganisa yagira ubwoba konka mweru yamujya ati manyana mukuru wawe obingi bari kumanya ngo nemwumba ubwo hataye nenda ya mezi mukaga ngo atyo yiruka yashaba bazirurusa yagenda mu bibungo ngo kuyaramutiza ateri zabeti umwana wo munda ye yaguruka bw'amashimiriro manyogo umwana wabera ryo munda ye niwe Yohana Batista uwabire nabatiza nabwo cyo Yesu wabera ryo munda ya nyinito Bikira Mariya aho naho akashika master go mutano Yohana Batista na nyina yahinduka murangikazi hato kumwana kuyakuziri ngo akakururo mwishwa we yazo mwishwa kabargenzije na nobwoki ayete bicuro mweko akwasere nkoni yargayo nayamuza ati nimwegarchemu nimutebekanse mhanda obwiro bwa mukama bwa ibori kwika tumweta rwebembera the herald of the Christ rwebembera hata abantu bona kubabire nibija na Yesu nimwe yiziri abo kuba no muntu nabwo cyo nawe kana atekwa kubatizibwa na ibikomezi konkanti shomo mu Bible ni yemwe ngukuyabire na imukamu iguru ryacimbuka yecyabire nshenkombe cyarebwa ncurga higuru ncumushumwa irakari yaye mu iguru ritireba ubwo n'uwo mwana wanje uwunkunda munonga mu muhurire obushatu burukwera bukaba zari Yorodani ngo nho yabire na rugari Yorodani aho ngo kuyargere Yorodani ngo yatwarwa umwishwa yaye yangisa ngo ebero 20 byona akamara ye yangise
icyo kureberaho kiri kutwebwe muri izoba nibyo kurya kongo kweyangisa ni kwango munonga omukweyangisa omu nimwo twika narahanga akatwika hii nitwe tukamwika hii kweyangisa oyangisa ki nobasa kweyangisa ebitinwa amaka mengi gariyo mu ntaro abo kuba mukuru no ejineka yangi nanyereka kunzaniraho n'umuhara w'abananka manya urutaro turwazaho konga ko yenda kugira obusinge oye yangisa nebitinwa ko bobine ubgarura hansi kwenda kugira ngo habeho obucurira oye yangisa ombitu byo mururu kagubo gwesente kagube bibo butegeke reba turiyo mbwire bwe byo bururu byirahihi noja gushanga bamwe barikwenda ngo batagure batahi babo babanike hariya kandi obwo bine manifesto togamba manifesto yawe kageza ukarga kutagura uriya bumwe ko rukwekeza warwo mbyo kurwana abantu bareba ngo gumuntu cyaruho nta kibazo konka stani eyenda nguyo kuretere oyijure ubwangane oyijure konko mukweyange soku nimwo ruhangaraba aza kweza kwirahina rahanga na stani nawe ati aze myambi mwice naka yubu gwabana baraga kubize kuzandro mishoje n'abastani nabo bakora ki bezeramu ko rukubo ryaho ibintu byacurera ibona umushija wawe muriho mushemerirwe akoretire nangwa no rugoye ni wamutecera kukuriya ko kukerayo ugira uti maze mahati byabaje umuntu mustani yari kuja kora ki kuretwa igira ati nimbiyo mbona Yesu banyuma y'ibiro 20 byo kweyangisebi na yo stani niho yizire kora ki ayizire kumwoha narishi kumwosya narishi kumutega mu Jongereza kigambo ni temptation to tempt yamugira ejo kubanza kirwenda kubisya stani nawe biburi najimanya kandi stani nawe nabaza kore byo kutangaza icyo nyenda mbene mucumanya ubundi abamwe bataru kukicenga so akatandika stani akatandika na yezu nisa ibihandikirwe oyi no bushoborozi umwana warahanga uruhanga hateginjara yakogamu deba ibare kandi rekorestameho turigambere kandi ko mugatoka gurya kenji kuturukweza kutunga na munonga rahanga yagere ki yatwereza abana mu stani yaretwa abashwayiri binemfu muyabo mukikuracho kinguoni mwako ngo cyukurya nekere nkahi umungoyi zawe na nahire cyo kureberaho cyabamaka uno mukazi wawe murije umanyemwe muri yo mukazi na stani mwerije kora ki kuretwa ubundi no mwanga ubundi we nakwanga ubundi mbura kwikiriza nawe ubundi habaho kayi oyi nabana umbana bawomu na nebigezo byawe nimwe biraretwe undi yo takwenda kuhura no mugambira atebyo nebyakare tata bitwo kubanore boteka nywende kiwe hiwo to kumanya ne cinkwenda banyabe rero zawo shoberwa ugira tumwene kinenki aha murimo gwawe aho rukora niho stana rije kora ki kuretwa manya ngo guno wakukundwa ngwitwe tari kabandi ani kabiha reka tukahendo tuguru manya barahi so na Yesu ahibare yabirastamireho niho stani ya Yesu kandi jara gujini rugambiro ikintu cyemuki nicyo kuri omugari nitwe kingi stani kwari kweza gutegwa mbitu korebyo tuteka mutubasa kubyeyambisa bikatumara ngaha taro kuya kubasa kutumara otumara narahanga wenka nco cyejeso kikuru ngo akamugarukamu atuhice ngo muntatungwa ki cyo kurya conka no basa kuboye nabana rahanga bakwirene bengi konka bambete bakumara rahanga kwire sento initungo na nebinto bine nabantu bakweshwa ngoro mbyeshongo konka bambete bikumara nibyetaga rahanga no basa kuboye no bushoborozi
niba bakweshongora wino ko kwikari abona bemera babadera bati nangwa n'abasirikare bakwebembira abandi baryenyima kunka bambe tibikora ki tibikumara rahanga nuwe turkwetaga kugira ngo ubuzima atuyambe echa kabiri yamutegeremu mbweka mutwara hatungukiri ahiguru n'ikindi kikuru kumanya ururimi rwa Bibuli ekamutwara ahiguru manya butosha urukwenda kwitarabaza ko akutobishani rero iwe kiburyo bishanoku no kuwagenda to kumanya kwiyamukiza ahiguru yamworeka obukamabona yamugira iti mbwenu byona bikankwasibwa kingi niteka ngo nyine ko stani akakwasibwa ibintu tokora abantu bazomba bafumu bagajya ngo bafumu nibija kubahereza ki ubwiga kandi stani abikorore babantu nango bagira n'amajori babagura amamotoko ugira uti mbwenu ye ahabo kuba stani ko kutega nabagambira ngo nabasa gukora nandebyo kutangaza nabikora uteka kunyo kastani intuganye nesente manyabarahi twonka twebwa mwene ngutana akamujya ati iwe kikuru ndamya ndamyiworebe byona nebyawe kengira stani tutega teka uko twamuramya byona ntubitunga kungaza akamwisya yamugira ati nga uyice rahanga wenkani wayi no bushoborozi kandi wowe ko shemerere kuramebwa oramye ruhanga umwe wenka aho mwati ebe binde biturumu manye sente zijura mu account no baraza zero tizikuwayo manya amajugari yaho ensi yone yijwire nemica yarahanga kurebeka buzima konga ko bataje mugarurire ubunde baniyo yaruga mu kucwecerera kwawe ko bushoborozi bwo yine rero abantu yaho no baba tabitire mu ruhanga nibeza biyonga icyakashatu iki yamutegirimo utwahurura muri rukumu ngustana kamutwara yamutaka tungu kanyaruju ya Yerusalemu nyanda mbise ngo Yerusalemu nirwo rurembo rukuru na Siyoni ekibungo cya ruhanga kiri Yerusalemu nahabwecho akamutwara higuru mu kitinwa echa higuru yamwereza yamuhisya kuriya oku niyo yamugirira ati guruka ubushoboruzo bwine kandi kikahandikwa n'abagambira ngustane namanya nebyo byo kwera kikahandikwa ngo naje kutaho bamarika be bakutege mukono ekigere cyawe kitakatera hibari aho no yamugirire atotaryoha mukamarhanga wabo nduga hostile nabo kuba ndirhanga ombuganzi bwitu twinemo bwarhanga buhango buzima Yesu nataya mukenge tugire ngo nduga hostani utaryoha rahanga wawo kwan wandemu ni wandemu we yampangire ndyo mukeshace armuntu war kuntegeka gendo gwe kuri ebyo nibyo byabiri omu mashomo gitu ageri izoba agundo kuna ngumbikanise na nobu nakobu obwikisibo ninyanda kubisya ngo nyinitwe Kereziya Katolika nchira kweyambesa munonga ebinte biri kurebeka okwegesa ebitari kurebeka nabwo echo twine bishani abinji bateka ngo tubiramya nga tukubiramya bituretera ambiance n'ekigambo cy'orungereza okuzo mu kishani bikuteko mu kishani twejunisa ebintu ebindi tubyeta sacramento ishikaro sacraments kana ro sacramentos nibyo ebintu ebitweyambisa kutwikanisa na ruhanga ebituretera kuba hii nawe nkesa puri nko musharaba guruho Yesu nkamizi go mugisha na nebindi nkebyo mweno mbona kobu ekituru kweyambisa omuriyo bwire bwetsi tukatandika nijo ejeri rukokebwa omunchindo enchindo ezitwatigisire akiro cya mataji abinji bebuze ejeri risharugai mbenu korabo wabo ya television okimanya akiro cya mataji ubu Yesu arikuba nataho muri Yerusalemu n'ekitinisa bakajure bijwaro byabo babyara hamuhanda hansi bacwa amataji genchindo na remiti
batandika kugatengeta kuja hozana 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 mwene Dawudi hozana omugabe wa Isirayeli ikitinisa kikakirya higuru ago mataji tugakira tugosya twosye ikitinisa nyenda mwetegereza akabo kuba ranga natuhereza mirongo mingi yo kwega kora kubasa kosya ikitinisa cyawe kora kubasa kosya omwetunguro gwawe kora kubasa kosya ebikurumu nobasa kwekehesa ejo rabakamanisa ko kwekehesa nando kwegarukamo rutizya ngo turubusya abo kuba kurusiga nakugera ijuka ngo ryo mucucu kandi umucucu numwe rukoraki numwe rugaruka ejeryo ritwigurira obwire bwetsibo ibiro 20 kwijuka biriye byose yamazire omwishwa kugira ngo ubuzima omuriye biro tubase kwetero mu mitima tukareba amagara gitu tukareba hona buzima twekeye hise hona buzima twegarukiremo ni tsansa munonga kureba ko muri yo bunako okashanga abantu baruno bona sabatahi babo omukazi wawe arwire tayine mani tor nawe muka ubundi ngo mwisiyo twize ati mbono hane tinkare to mukozi ningo munyabuzare akanyamba ha tingwe na mukozi mukayanje namwe nagenda uza kubanoreba omwire bwekisibo hona shinangwa to yorobaho umuryo bunako abana tebakureba abandi bayeberwa no kusha kuba kureba abandi barra hona buzima umuryo bunako tojani okesa sokagera otinanye buzima deka omwetunguro gwanje ngwihemu nanye ndiye cyaciro nabana banje ebyo kuvugana n'abashisha batahi banje nabyo biruho konko muri yo bunake biro 20 deka mpindureho obundo kushaba kwawe nibiguru byampise abo kwa mwenu abengere bajyango kushaba no kwa bafaza n'abasista hamwe n'aba imamu hamwe n'aba reverend n'aba pastor konkito basigara mutureke turyo munsi konga mwantwebwa nko musomo turuma bwarahanga mweno muri yagakire nangwa nitwe nanyonyenka ni mabugaro bunyi no mukushabana bwingi kongo muri yibiro tokaye saso kagira oti mbeno mazima mukama nanyi ahabo kuratera mukama wanje Yesu Kristo owamazire biro 20 ndikwishikaje myaka 20 y'Abisirayeli bamaziro mwishwa bakagezibwa munonga bakabura ibyo kurya bakabura amezi bakaterwa njoka bakatahirwa konko kabiha yo no mukono gwaho gubangira twamyo kwicereza kwanje nanyo muri yo bwire nkabasa kushabaho nanyo bundi ka kereziya ninga akanesa ninga kaza ho muziti ranga kamworeka ngo ndoho mbano nibyingi nimbasa kwibyo kurebera ho bingi ibyo biri kumanisa itsibeki konga ngabire njangu buri muntu twetero mutuma tushabe mukama ogu utaturgaho owatangire ngo muri yo bwire atuchehese buzima ko tuchehe kandi twaheza kucheha tukore ibikorwa biri kushabwa mbwiro ubu nibishatu prayer niko kushaba tutiro mutima fasting okweyangisa kandi tukimanyise and alms giving niko kuhereza kore bikorwa by'embabazi namunonga turukutandikira habice biturukubasa rero tukabasa kongeraho na nebindi nimbashaba munshabire nanye nimbashabira munonga ninsima abakristo banje abasentyasi wango mukashanda parish nimwe bari munonga kunkunda nabantahinkura babagera ngo konka faza no reberero nimbasima munonga nyenda kusima abazire banje mama yabanaza kureba umushaho na tata nimwe bari konka nyenda kusima TV West amwe na Vision Radio na Vision Group mbwenu byone bimukora kurango ni mutuhereza mu umuca wo kubagana ibyarahanga reka twekehese tuhendera wiro wito umuzena ya patri nari ya mwana nari ya mutumuru kwera ayirahango mushoborozo wabyo na webare gutanga
kandi ukatwamwa nk'abantu ukatobwenge umutima gwa rukundo na nengoga we bara kutwa mwana wawe akatore ku muhanda umuryeyi biroma ku myana baniyo wabane itwe bitugerera amakuru marungi tuyengere kwika na nyensi yature niwe byona twacha bo muri Kristo mukama witu mukama bene yimwe rango mishorozo wabyona abaherezo muca patiri na mwana amwe na mutima rukwera mugume no businje bwa mukama yabare mnonga father kandi twasime imbabazi yo watambara nitumicweka cyo kigambo cy'ikizoberi HIV Reverend Father Leo Tinkatumire kandi akorwa mukashanda abantu bakashanda umukashanda tubakunda mwe bari kureberera Father Shware na Rebekaje mwe bari kumukunda kandi mwongere no kumushabira kandi nawe natushabira twenda kusime watambara nitumicweka program ni ndiam Samantha uchine Claire kandi nyenda kusima kandi kushabe ngo gomeho abo kwatwenire benji twende bishongoro binje byaterwa mu program eje kandi utakarugaho